iki rusak ya bar nabrak baik nabrak baik gudel untuk kuwi dagang kuwi dagang bakso lagi beglek gimana ajur lah ya lagi kan iki satu sih ke di satu lagi matiin bolong deh matiin bola iya karo dasar mata ya mau dike lagi bolongan cilok kemudian karo kowe ukur dike yo aduh ndas putih ndas aku udah ada beli sini oh cilik api pada des gede rasa dipangan itu oke ini lampu di botol ini manteng kayak apa sih itu kayak anu bacet goreng tutup mak nih gue mau pilih oleng-oleng ngecel 300 gue olengnya acur mana bocah orang lompat lah jual oleng-oleng uling orang ngerti arti kok parah nih bisa barang iya Shopee ya gue pengen ada server emang bisa ngomong bisa jangan ngomong keluar siapa dah gawene iki salah mending tuku nang luar negeri tuh nang temen nyong kan kapal mati arek tuku nang kene mun sari oh sari kan kene iki une kang longsok kuwi emang cedak Gus tang ngomongnya gue sartem tampung sing go rongsok motone gue congkel Rika iki bener gorong nabrak BE mati zamane wong se gawe anak terus anak sapel gawe anak ya takon iki karo iki BE iki ke zaman waktu jorongan suket karo sapi nanti wis tuwak wah ayo gua yuk mobil bener ini iki tuh gede iki kotor ya acur mobil iki arane sebentar nah acur lagi ya iya orang jiprak sair tiara oh iya ini sama apa di jalan barang ya lagi burung acur gara-gara bakul cuma nanti bledet oh iki jadinya Rika pernah nabrak bakul bakso barang gerodokan loh yuk kan jenengannya cuma nanti bledet ada bakal acur lagi nih kayak bakal nabrak kok lah buat tadi rengat pas leh buat nabrak buat baju pada gini terus dikit biru aja leh itu kok ya kurang ya omah mahol mama dol bapak mungkin didol yuk mau beli larang lik temen di kayu kok tuh mau bayu nah oke jadi portoli hah jadi portoli nomor bilangnya agak anu larang jadi portoli kedomen warna nih menyinari desa kira deh men kayak apa jang ayo kuprit larang kayak mana serone ya di sini merah-merah nih elek gue kayak lagi nih pane pak kudul wih kuntul kenang gon narkote selang netira itu mobil kita tuh belum rasa ngomong lah kan aku mau ngomong kon ngedol sapa wae lah ya iki regane piro lho Le tak takon ya kowe ngedol kae omah karo bapak ngisi
goblok mobil kudu di takon ora kan ditolong orang maling apa ya maling 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 ke maling maling ke maling maling Din dimalingin din. Hah?